Kurumjari adon miyang tabi ni basi Times of Manipur Tom TV gi The Morning to Reading the Voice ni adon mutaram na uksari ngasi asi sahi loiba namit December gi tang kunthra ga mathoi ni sahi asi yo na di ekoi Tom TV na miyam as dok saba Morning Talk ngasi na sahi asi aroiba namit ni sahi asi lo shilak pag loya na anaw sahi kumja lising ani kuna lak pada Tom TV miyang tabi na kwai pun wagi fam dasu Morning Talk ki mai kai dagi yai fa pawjil pijari ngasi phal da phongi ba pawse singda kadi karam ba pham sing yauri bagi musumoroi ba pawsing oi bi haibadu miyam pun da khangmin nabi tanja dong tang lojage imphal da phongi ba pawse singi manung da hialan pawse da irang sagalaga politics to party lehelagum si haiba Chief Minister NBN ji wafam ahan ba pawina phongi adu makhata ga pawda imphal na awang nongpok state capital singi manung da khwaidagi ingba mafam oikhre haiba paw musu yaure adu makhata rak patai pawsing da sahi si yo na December kuntra fawda drug kamai na ba miwai chahum gumbar fu taru phaki haiba paw ma yauri adu makhata rak pada leisabi ama ki nep tawga ikai khumna manghalubugi damak ko nanaha amakan pikre haiba paw musu yaure atoba pawsing da miot minegi si theng phanglebi nupi singna wall stop center gi kana ba karino ikhang khangdri haiba khoi CF and PD Minister Karam Sham gi wafam amsu khoi hwelan pawi pawse gi ahan malamai da phong pawsing oiri Eastern Express ta na Citizenship Amendment Act ki matang da kiningai oidre kangluk masen nungsina na leimina duna punna saukhit almina ba hona si haiba Chief Minister gi wafam ahan ma pawoina fongi adu atoba pawsing da Gambir Singha gi mitam khilagani miyam na mateng pangbiu TS Premjit haiba paw musu yaure atai atoba pawsing da khunai ama sakhotlan gi hairabadi ingkhalak liba naha singda afaba education piba mathau tai haiba paw ma yauri atai pawsing da NR Minthai Enterprises sinmi sing miyam gi yeknabani haiba paw ma yawi adu atopa singdana Manipur Police na sahi asigi January dagi December kuntra phaw da phakiba drug sing haiba koi record amasu koi Eastern Express na phongni aduga irei pak pawse dana lamyan ba NK sana jawna lumna khanjaram wakhal sing ngasi gi mirol na tung in machangi haiba wafam akoi kotoga phongba waw pawmna hanba oire adu makhata akpada CA gi matang da makhata na amuk khalaningai oidre CM Manipur gi ngomkhai amdi yelahumi kanbagi thabak loire haiba paw musu yaure adu makhata akba paw singda India gi lalmi sing lokthok khigadabani haiba paw sing sine ri paki phungwe paw sing oiri lamjing ba times ta na War against drug makhal ke age drugs singa kona mi oi sohum marfu taru phaki Manipur da CA gi matang na kiningai oidre haiba Chief Minister gi pawsna koi ahan paw sing oire makhata ga paw sing da CA gi mayok ta khongjang saksin ba khudimak fajin gani haiba angak pa lengak oigani haiba Dr M Naragi wafam khoi paw phongi adu atopa singdana health center da ahong pro ngamle haiba Health Minister Jayant Kumar gi wafam adu Manipur nupi singi policy saruk yabi sang nemi haiba Karam Sham gi wafam khoi ko taw phongi Naharol thodang pawse na state asida Citizenship Amendment Act ki matang na miyam na makhata na kiningai oidre haiba pawsna khoi Chief Minister gi wafam asina han pawoire adu makhata rakpada CMHT mapangi lamgi hospital humdra konsinna ba thorang leire haiba Health Minister Jayant Kumar gi wafam court tawi makhata ga pawsing da RK Ichan thoibi bel da thokre NK Sana Jawu Memorial Lecture pang thokre Miss Singju Queen Contest ki audition Imphal Hotel na pang thokre haiba pawsing asina harol thodang gi phungwe pawsing oiri Pongna pham pawse da Manipur umang kokthok gi sang hengalakni kumja lising ani tara subna tara tet ka yengna bada umang gi lam square kilometer samri mo drang pani sang hanthakre haiba pawsna han bo ere adu makhata ka pawsing da Citizenship Act ki matang da Manipur da makhata na khalningai oidre haiba Chief Minister gi wafam akoi han ba pawsing oiri atopa pawsing da rapist ama sahi tara phadok pikre atopa amagi dandi ngasi lauthok kadori NK Sana Jawu Memorial Lecture pang thokre Hindi dagi Manipur handok laik ani phongkre Ren Honda gi service center ama hangtokre sahi sigi crime report bomb blast mafam kunthra ga ta pokhai ki misam ohum siki security yauna kuni thoi shoki haba pawsina koi pongna pham pawse gi mapungwe pawsing oiri Shanghai Express na CA gi matang da CM na hai makhata na amuk kharaningai oidre haba pawsna han pawoire adu ato pawsing da masagi nupi hat ke toromba jail da rapist ama sahi taragi phadok takre mapuroi ba hatna ba hatpada senabi ni haibi ben pikre haiba pawsing koi ani suba pawsing wari aduga atopa pawsing da NK Sana Jawi marfu gum do shu pokman palan pang thokre haiba Shanghai Express ba pungwe pawsing wari aduga sana lebak pawse dana Indian State of Forest report lising ani subna taramapal Forest Minister na phongkre Manipur gi umang square kilometer Samri mo dama pal point tarada hanthare haiba pawsna khoi ahan paw oire aduga ato pawsing da ai hakna leiding da Manipur Jiribang gum ta haloi haiba Chief Minister gi wafam ko to phongi ato pawsing da kumja lising ani sumna taramapal drug ka mari leinaba case
Sani Marfugani Toy Lokoto Lupa Kurka Drug Park Pangam Key have Paul Mayore Adoto Pausing Yard Ambulance Center in principle Janare have Health Minister Jay and Takumagi Wapum Koto Pong Washina, who is another Pausing Pungori. Nasi assume the way found the Pung Pausi, singing Masang Wabam Sumaru Pausing, Kananago, Kumajaraming when the Panjara, a political analysis, Bibi Sharma, I said the election to Lajare, Halibum Taram no city. Pong machine found the Pungo Pausing, she give Manunda Yamba, how headline the Tamil Pausing, Narang, a Sip Minister, and Pongoki, Wafam, a Bishop district, a Narang, Zan Zagal Abiangi Makada, a she, Kudimakta, Bakalo, Tahanaba have a pandam, the BJP section like Padugi, really the Yaki, Sip Minister, NBM, the Pongoki, or Fumsing, a Tongan headlining P. Sip Minister, you have Fumsing the Quay, Herdang Panzera, citizenship amendment at Kimatana, Kiningai Oidre, a Kang Machine Nushina, Lamina Puna, so quite many of what I say about a Pau, one of Pongoki, Pau, Mahana, the game of the Zibang, the Cook, who have a Pau, Sip Minister and Pongo Pausing, a quay later. Hujik Lai from the Barsakana, which she is when the Santa Claus Matunda, a Lamdam should the ILP, Pidam the Alpina protector organi have of Homes, Novanga Tambalegre. Other than she to one Bakoi, Kamulamina, Yumtang the Station Yawna, Lam the Machine, Miamsing, to be pine about the later the Nati. Assume but Anzashi, the Sip Minister, I don't know what Homsi, could I power Tazabi again, Tabo and Patroka, the Gahavaduni. Damen Citizenship Amendment X Masi Gi Matanga Manipur Kineri Citizenship Amendment X Satpayar Karino Hana Hek Hamutamda Mayam Haidisi Manipur the Citizenship Amendment X in a past orgadi Assam the Akugi Bangladesh Sankhil Mayam say Masi Jiri Bangi Dagrom the Hajal Laktana Manipur the Sangaktana Kugi Lamdam Sigi indigenous peoples in here. Masi loy Mangiptare, see never Kidis, sin number one. Assam the Kidis Adunev. Other Huliti Akibadu Madu Cook Nava Kaidor, Coca the Gay, have a say, Masiki solutions, Akibam ladies here. Masiki solutions, Kaino, say, Kia de Hong Manipur. Inner line permit systems in Manipur, Dupu, Natragadi Pandagi, Mayamama, Sangakana Koshi, Mangibitare, Koshi Lukiptare, Sigi, narrative ama, Sigi Wari ama, Sagatala. Other Hujiti Citizens Amendment actually of Homatunga, Hogi Barsakarno, okay, no Adugumaki Villardi, inner line permit systems have Manipur introduced to Ray, Handrap. Akogi December Tangapanda. Home Minister na Parliament of Toy, December Tang Tarama Toyda, notification of Toy, Manipur Sagan, Masi cabinet level the Kangala, Masi rules, a quick command, same rules, central legislation, Masi Barasagani, Barasagan, same with the Adabu, state na Magi convenience in a gun, Magi guideline, same with the Sukai, Chairman, the Manipur debate. Late about the debate shit away. The Citizenship Amendment X, Quitsanare, much Beziari, Amendment X, City Bezias and Labor, whom the day, Laptopun, cut few lock to Kadamudi lock to you know, Laptopumatum, they lock to Wabahariva. Other Mazidi, low to enforce Motemda, Sakara, Masi, Sanare, have a Taumatum, Sanaga, Forum Nedo, money for the Karaiva, how gave Mrs. Assembly Colony Nagadonica, Mrs. Central Law. 1873 da akoi chana giba Eastern Bengal Eastern Frontier Regulation na mamangi British Parliament is a law ne masi central law ni central laws ki rules se basu central ni adubu state tak guidelines ama numi kya ni bhau lai ya ni state ki confidence ta fine kya law ni adugi akoi adugi kana ma import or delegation to organ akoi na sembo ani oji January amadagi hayeng dei chana ma horne hare aduna akoi na kinaramba Citizenship Amendment Act Chalamatunda, Mapanagi, Bangladesh, Mayam, Manipur, Sangakana, Taudore have Akiba Dudi, Madudi, Louis Gray, Senior Harris. Aduna, Masika Maito Gebo, Manipur, I Chief Mr. Harris, Masida Yaning Belev, Masi Hajalaga, Kilaga, Adegi, Mayam Hajalato, Bugira, two Sina. Hosi Kamaito Gebo, Masina Unkatana Manipur. At the BJP, the lady problems,
sarkar lay problem se they have got a message this has nothing to do other money citizenship amendment act da damen hujiki manipur gi nataba anti constitution nei adagi akhoi constitution gi kanuda unconstitutional way law sin nei secularism these are all debated ko it has gone to the supreme court let supreme court decide supreme court namase unconstitutional de lore adu supreme court lai pone akhoi na sei da sumi sumde naina dram masre irang to bugi let court decide it number 1 ahum chubada see narrative am same citizenship amendment एक से पास तो मतुंग नदी मणिपुर लाइव माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली एक हई मुस्लिम नो सिटीजनशिप लौथोखरनी लारो है मसी एसएमएस तौना ट्वीट से तौरगा खंगन मसी मैम से किहल्ले अदुना मणिपुर लाइव प्रॉब्लम ना अखोई मणिपुर लाइव मी सिंगसे मपानी चंगपना मांगखरनी हाइबा मदुगिदुमा आईएलपी से लोखरा मसी कॉन्स्टिट्यूशन की अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ के वाननी सेक्युलरिज्म के वांग मनी है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग तौरे लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड भी आपोनते होय ngam सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट ngam ponte aduma सुप्रीम कोर्ट लेखरे अहुम सुबदा पीरिबा नेरेटिव मणिपुर लाइव माइनॉरिटी भारत लाइव माइनॉरिटी से वंस एक से हेक सलायरगदी नो सिटीजनशिप से मांगखरने हाबे नत्ते सिटीजनशिप पिननबनी लौथोकनब नत्ते हार मतुंग दे डिस्कशन से कई नो तौदूरी से सीने चीफ मिनिस्टर हारिसे अद मसीगी मेसेज है मेसेज हम ले रहे सरकारी मांगा बीजेपी की सरकार ने बीजेपी ने पुसरक पर लो ने अद बीजेपी की वर्कर्स सिंदा सी मसीगी मेसेज से मियाम तो चाहुन बसे कई नो मेसेज ले रहा है मैसेंजर लेते हुए वाने अद मैसेंजर करानो चीफ मिनिस्टर हारिसे यस मसी सरकार तौर बीजेपी की वर्कर्स अदुना ने नान थौबाल दा देगी माना कोई करे Bishnupur the Boyranga Taurise. This is the message, and we are the messenger. And each and every BJP worker should know and should convey to the party. Killing I amat the way after much discuss with the colleague. I do never sit me son Han Harris. I fully agree with him. Makata go mi paining ay po mo haytay narang si koy Indian State of Forest report ko dising ani suma trample si koy forest minister na phongre adu ma phongun witu da ma gi report ki data gi matung ni koy position de court tawna ri si manipur gi umang gi square kilometer si khoi chongwa gi sang da haitai ma khuji phog lei si samri gi mo ground point tara ji handare hai bani adu hoji lamdam si koy climate change ya wa ma am su lei ri koi hawa nung sit ising nung phang da gi koi umang ko thro gi ton ma mi pai me nei tanja si da koi handare e ba phom si de koi khange hoji phodi adu hoji handare e ba khangam ni koi kamai to na preserve to na bagi kamai to na jo khat na bagi koi lenga na plan di lokhat bagi di ngasi ba phom de yaw de lenga na di lawi umang kan se ba phom de dong law la e du ngasi bo thabak bo de pangthok bu di udri masi de kari mo thagi chume koi dhamen pick up to ngasi issue si debate to ba discuss to ba akoi gi miam gi voice ma raise to ba da ka wo yam chume ngarang si even akoi forest and environment mantri Jablekar na mana phong ni India gi 2018-19 gi maduda India go ne yengda Bharat ko ne yengmakanda akoi gi square kilometer lising manga je forest ki area je hengkatli haibne mana overall yengmakanda Bharat ki goina square kilometer 5000 ga khre henna masi hanadagi forest area je forest cover je hengkatle अदुबु नॉर्थ ईस्ट की वना दी मसी हंदर मसी कंसर्न नॉर्थ ईस्ट से जंगल की फॉरेस्ट की लेइबा फमने मसी ददी याम हंदर हाइबने अमुक्षु ngasi की रिपोर्ट चाइसे मणिपुर की वना दी अमुक्षु हंदर यामना करे हाइनि फिल्म सोकना हंदरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट हारिसिना अखोय ngasi की पाउदा हंदक की नॉर्थ ईस्ट के लेरिबा कैपिटल स्टेट है को नागालैंड मिजोरम आइजोल नागालैंड के कोहिमा मणिपुर की इम्फाल अदगी मिजोरम के आइजोल मेघालय मयाम जी येम कांसिदा इम्फाल दा खोइदे हेन इंगी है इम्फाल दगी दी कोहिमा ने इबम थोपने इम्फाल दगी दी आइजोल ने लिंबम मेघा शिलोंग ने इबम थोपने अदो नान की पर्टिकुलर डीएम की येम कांदा इम्फाल वाज द कोल्डेस्ट सिटी कैपिटल सिटी नॉर्थ ईस्ट के है 2.2 योवी 2.2 करी के नो से हर कांदे अखोई की एनवायरनमेंट जंगल से कोथोरक पसे नाबा क्लाइमेट सी इंगा काने याम इंबा खमजंग इंबा सार काने याम साबा अदुगुम क्लाइमेट की काने फ्यूम लाइ मसिगा दिनो जंगल कोथोक पदे अद जंगल कोथोक जंगल प्रोटेक्ट तो वैसे कानाई थबक नो सुमी अखोई मियाम के जबक थबक ने अदुबु
masi forest and environment akhoi department se masina nodal wagidori na ada masi aidi hanna mingonda sarkar gi karmachari ma da mantri ma da government ma da nataba last train jam kan jungle ko thubu chan se maduna akhoi gi very existence akhoi gi hing ma da pollution air pollution gi akhoi jungle hek masing darak pasina danger kai la ke wo there will be air pollution in nungchit ki cheng da bi lakani ani se bada water pollution lakani adu water pollution na water scarcity lakani adu bi bi hing me se jungle ga ya mari forest ga mari leina bane aduna masi akhoi gi wake up call ne ade hagalo no bango this is right time hinjing gar no manipur le ro myam lo sibi film lakani aduna this is a wake up call aduna forest and environment department na masi kari to gudi gesi yeng mata ka initiative lawi bada initiative lo batai akoi masi project tang ta budget reflect to batai adu ko lona akoi miam su gyan tamina gyan tam u yan da ba u tha ba se mere jama na ai nan akoi gi srat sorat mai chacharu bane sorat tu akoi se sorat to kan tan to e kai no phi nung to sorat tu tholak pa da u pambi mom akoi gi u chara mom pore u chara du ai pore ai tha bane in memory of lei hidaba akoi gi kanu dugi atma dugi maming madi miming da ai u do hore aduna akoi si yam draba da u mom luhung ba khang de sosti buja khang de so particularly sosti buja torga de u mom pira u ji afaba makhang ni chara se se hekta u mak tha bana ta u mom tharga madigi culture ma movement na ma masi ai yam daka wa en ti ba reserve forest area me am su tak thuruk pa adi akhoi reserve forest menung da khun da sin man da salak bagi masi khudam na kan akol le ro akhoi gi mole hills meam le se langol tam khai ta se laga ta ka thuk masi strict implementation of akhoi gi law si ai yam ta ching da su akhoi tribal law ne akhoi di masi tok thoga government na himina ji haibra simina ji haibra ade himina ji haida de these are the things to do masi to wam raga ising turen jing ising pik jeng chalam do using chal ter kain u du le ta aduna live si ising u mui bigi punsi masi mari le na ba pot abane masi han remind to we school da textbook ta hapatai lekai da masi message to ta aduna chahi lo chelak pak sigi paw se da forest area forest cover 100 as it is a wake up call danger warning ne hoi makata ba bang ko inuai ba paw hai ba tai sahi sulu chale ano sahi lak pusi da health minister elgen da kumar ngarang pangthok ki bang phoi health department ye calendar phom thom da mana phung do ki wa phom ni khoi chief minister ki haksen ki tengbang khoi CMST jina khoi manipur gi khoi na ta na manipur lai hospital sin na ta na khoi mapan di lam hai batai outside India da aphoi Manipur da khoi India imung da hospital humdra di khoi laing bai khudung cha konsil lagani hai masi mak khoi lam ji kwai phaba amasung lainga ke phaba kong thang ne nam phung phudung su lawni appreciate tawni ju khale adu hai ba thabok si khoi implementation taw ngotam the chindarak pa adai khudung sa da he mayok no people se theng nei adu haido khiwa phom si ma pung phane nga aga people ju khudung sa ba he na phagadi sakar bu ju thajaba thamakani amasung khoi laita lai ma amasung palam da na apsa pagam da ma am se khudung sa oi gani khali adu help me say wa phom se de khoi khara hiena labat oina to honing bagi wa phom lebi bra jam chumi damen yes we are raising our voice Chief Minister ki Hakshel ki tengbang hai bane masi Pradhan Mantri ki Ayushman Bharat ki saruk amani composite program ne ai tongan u di hajari ba Manipur da akhoi Chief Minister wiming da ade son na Bharat pumi goina ada yam ngai ba din ne hoje phomung da aina masi ki scheme je yam successful er khan masi kamai tu ge bu ai uripok yambem le kai mamang le rak aina ai gi pikhraba yum kun sorokti nageta tarisi yung kun muktu surmadra yam pikpa lerak se da aina handak ta ai khang mase hujiki chief minister gi hakchen gi changbang se masigi beneficiary ani lerme one is a kidney transplant to giba amaga another is a cancer patient amaga aina khala oh look akoi di chief minister gi hakchen gi tengbang gi thabak scheme si masi bangdok do pro lo to draba yang kan da aina chum hang ba kan da
kidney transplant tau kan da ai na kamai tau no kan da sigi teng bang se phangi hai adu amuk tang pi re ga di hoining da kidney transplant tau is once tau re madu ki maintenance tha am palising trama kun chang e masi su sugum ba kidney transplant tau gum si de continuously masi sehi gi hoina ai masi mateng pangani sima atop mana akhoi gi led to the cancer patient am suler me ada ai cancer patient jin dang kamai to he kan da sip mi se gi haksin gi teng bang se masi cancer treatment to me ai ma hu phriam phare chat pa khopang me ada ai na khal le this is a very useful scheme if implemented problem di kada de no health ki department da masi consolidate to kan da ada BJP is a party who election chahiye ni khtung ai re ko BJP is a party BJP ki workers masi leadership je kadai kyam lai ri masi bu phajana piri bra pi da bra adi makha ta na to ninga de moine to go do ngasi di they have got a message to give to the people message the pig the pauji ni le look she phange adu they didn't do it adu ngasi di sarkar pairaga armchair politics ki mongda phammaga sai wanom tunumba si hairaga machi ni pa se anti BJP ni kan har kan koi bu chitra ngai ma phuro mai dharo ka manipur ki mentality si to go do si to de si minister na ma si pull up to ga party ki president na ma se here is a message karigino successful program ne ada aina haijabar de it is a success program adu success story myam jing che myam da BJP na chahi hum sachin par ku kari torge ya na hai biren kai torge khoi ge traffic point om khak ching merong dam ga adegi kangla gi sidam ga governance traffic point hum se me adegi bisajit na overhead footbridge hum na ga hut sina tuna BJP na kari torge se ma se myam hang na bu wa ne adu on the other hand lady di ngai gi haibi gi do chief minister ado hujiti coming to the point masi moi mapana chatlag lai ngu bang haktane ba mapana chatwa je lam yun thoga ingon yol ga hingdab ya de masi mapan gi hospital ade manipur gi hoi bi ai ade khoi gangaram go ma kari go hospital me am ke tawbira ga di it will be a great help ngachi di laying masi pasam sang hingdab ya da na ingon lo ari bi yo la ga tawra duna masi di yam phaba program am ne khale yam phaba program se thi jana medical medical director akhoi Rajo sahib se he is a good man yam na aphaba mini ado ma su ngasai gi mayam ji tawdurga di problem health department su problem yam lai aduna phaba mayam sing je pulap sinaraga focus tawraga tawna ba masi tawba ma sangi Ayushman Bharat aise masi chahi or pasi da how many patient kana pikre kadai no phongkok tana chatna masi tawba ma dakha khoi gi lenga ke ba khoi director of information and public relation na su nawai di matam khani wange taw mi hogi taw bu se me yes me they have got their own problem ado masi di DIPR di kanoni information do laktar ga di mo su helplessness le ad masi coordinate torga the iro level chief minister masi pull up torga what they are doing what the party is doing what my government doing aina tori se kai no se achievement si 100 days da alagi chahi da masi to si mai chahi lor pasi da these are the thing we have done haibadu masi miam la khangan na ba ama to am da khangga di sarkar se kaim to dre pulaw ga law ba adagi festival gi sarkar ni ga har kane ba ada it is not a festival development tori mayam tori tawbu tori ba aina to geri bi thawak se phajana publicity pi draga mani ngang su PMJSY gi mi works minister bisosi na pongdo ki wa phom da khoi atopa khoi India gi lai North East state na atopa so state sing da khoi PMJSY gi da second phase qualified oibung ngam da state myam yaw da khoi Manipuri third phase qualified oire na law thok na atopa lami myam sem da su lai re da am law thok ka khangan bam chang ya myam da ado khoi makhata pusidi khoi khoi gi sahi ji lo shile ado sahi lo shile pa lo na hogi ba khoi sahi si da chat ki sing da khoi thok ki ba thok wa thok myam gi report so khoi pau chi sing da si aroi bu ni phong da ri ado yami pai ni ngai oi di khoi khoi hoki ba sahi khoi ngasi loi ga da ba numi khoi 2019 sida khoi lamdam sida khoi drug ka mai le na ba case
282से कोई लौखली दो लुपा को कया की ड्रग फागतली है अदो ड्रग असिदि कोई लमदम सिदा कोई म्यांमार का थंगनु बोइबदगी कोई पट पुशलक प पुसोप अदगी कारबार तव सो याम ले दो अखोई की तुंगी युम्बे नोइगदो ना के आमा ड्रग की पाक्ति राक नरखांद लेरकपगी अवाबा नुवाई तब दुमी पाइना बदुम ले दो एनजीओ सिंग अम सुमाई राक पाइबी म्याम अमदि निसागी माय तो खोलाउ लाउ संचिली अदो हाइबा की से कोई लाखदब से दिख रहे हन हला कांद ड्रग ले तब लमदम ओहेन होन बदम याम पुनम की थौदांग नि संगी अदो सेदा कोई पुनम सिदा कोई करी अपील अमसुंग अवेयरनेस exactly अखोगे मणिपुर सिदा ड्रग की थबक से कुइरे यान हाना एचआईवी एड्स की अखोगे करे हाइने एपिसेंटर से नी हाना मणिपुर हारे काई लाइनो ऑल दिस थिंग ड्रग ते लाखने द ड्रग से यस अखोई सिरिन सरो काप खोपगी स्टेज उदी ngasi मणिपुर दा फनेम नंदगरे हुजि चाबगी थबक से ने अद तोंगान तोंगान बा अखोगी एसपी टेबलेट डब्ल्यूआई टेबलेट which are very injurious to health. I don't know, part of number of drugs kumsi say is that any young Bakanda. How give say Tara Marie Mangagi record Sida young what kumsi say the number of drugs are the Paba, are the drug sigi Karihani, rackets yawa, drug traffickers, mayam Pabasi. Handak sina quite the yamen caliber. This shows that government ki determination no. Police officer ma the drug ke narcotic and drug control cell gata. Now what is it lacking? Manipur ki say that either you ganja adegi guli masigi poppy machine effect of the yum se ai layer moen khale. Each and every house yumda either you alcoholic की problem होइबा then drug की अखोई कानून की problem होइबा गंजा की problem होइबा मसी मयाम जिना अखोई society सिदा याम थिन productive बगिरा society सिदा 50% of the production of the society से lesson तो है अदर मसी what is required फाबक तो यार मणिपुर द stringent अखोई की drug की लोम संग anybody trafficking तो रमाबा अरे गुली ban तो गुली से पूरा का चला माबा अदर की कारिगुम्बा pharmacy नो सी योल माबा that it should be stringent punishment मसी पीबे याबल लोमा मणिपुर की assembly pass तो होगा ए यादे है हार गदे मणिपुर द prohibition लाई युगी को अदर prohibition लाई अदो कोई खंगे दिन it is a name only अदर मसी सारुंग ना लो से में लो दो ताल है दिखाना होगा ना कोई आईडी ड्रग से मणिपुर की human resource ता कोई दिगी यामना कोई मंगल लेबस इदी कोई ड्रग से ने अदर ड्रग अदगी alcohol मसी आईडी systematically तो वो याबा मसी assembly दा पूरा खनरगा कोई लो मा पास तरोगा कोई दिगी strictest कोई बल लो मा अकन में पर वो यादी है trafficker सिंह दो अदि senior भी सिंह दो सो warrant तो बा अदो मन लो मा अखोई ना कोई drug से याम फागले है पुलिस की statement पी बदुगी मेहुता कोई याम फागले है याम लग रहे है बने याम फागले है अदो हुजी से म्यांमार दगी सी transit की route अमु वरक अदर कना तवे drug के हेक तोर कांदा particular community particular section में हेक से नगर अदर मधु दगी पक्षासु ख्वाई दगी तान को अदर that money सिना ill-gotten money लान ना फंगिबा money दुना समाज द क्याम लाके वो असो social problem ला है this has to be checked मसे पुलिस आउट बदी छुक्या यारो अदर पुलिस खत नहीं छु मसे यारो मियाम जाओ दबनी मसे back by law अदु नत्रगदी अखोगी समाज है से ब्रिटिश ना अखोई गनुदा भारत इस इंडिया कंपनी लाखना तो मतलब चाइना द चंग न होने वाला फर्स्ट मन ड्रग से कानी से चाइना द लाइक मतलब इंडिया दे पूरा का आधा चारों का पूरा सही क्या ना चाइना से कोई कानी निशा द लुपम से मधुर के थोड़ा गने मुझे चाइना ना इंडिया के नंबर 1 हुजी वर्ल्ड ओलंपिक्स तो मतलब दा अमेरिका नते रशिया नते चाइना ने बुलाई से अजुना मणिपुर सु टिक्चर सु अखोई ले ह्यूमन रिसोर्स है नाम लाइव अद मसे मसिबु मांगली बसी अनि खक्ता ने काय दिन करिनो नंबर 1 दा अखोई निशा से ना अनि सुबदा निशा चारगदि मसिगे एसोसिएट तवसे हुरान बगी थबक मयाम तवरे पैसा लान तवनो सिनरब अनि जे थिंग दरका वे देन मणिपुर विल शाइन एसोसिएटेड क्राइम मयाम दो थिंग ngam ne नुवाजे मियंग ताबिर बसे मेकुप अमतंग ओइना पोथानाबा मेकुप अमतंग काइने तंजा लौजगे याम थुन हंजरके मखादा पॉक्सिंग खने लेनबदा मियंग तादुन लेबि
Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawjari ambulance service asina miyam da pizariba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital amada puba yum thangnariba state singda anaba sing puba amadi lawba loinana India gi mafam khudimakta chatpa yaraba air ambulance ki service asina chingmani masida natana lambi gi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyam gi mateng pangjari adom sunga simak save tawshin biu aikhoi gi contact number 9205987988 natraga play store sangbiduna Madeline F download tobiu kurumjari miyeng tabi singbo amukan taram no sori wong khoi makha tarak pusti ngang khoi CFPD minister Karam Sham na khoi fan da pangthu ki ba thorom mo da phongdo ki wa pham makha khoi top sing da paw si sing da ko to na re lam hai wa pham si bar si sakholan si hajer ga su khoi maru ne nupi sing yaudna miwei bi hakti mapung pha na khoi phangdi lamdam phangdi langdam ama oiri haiba paw yawi do nupi sing da khoi hen ma shakti pi hana lawang su manipur yang pan hen ma shakti do phangdi ba mali na khoi Karam Sham na nungai ta ba phongdo pi wa pham le ado mipong khuding mo na dum khoi barta nupi da hirma shakti pi na ba nan chanar lai pithibhi su ladies pass hai mo pham tam na lai adu housing khoi minister na nungang wa phongthro pusi kamai yeng bia chume akhoi mantri na takpi ri se manipur si bharke ora su missing tangkhai ni nupi ne hoi 50% nupi ni adiga nupi si yengaru kanda parliament da natraga assembly da manipur assembly ki 60 members se nupi kya jauge nupi mukta ne adagi ade ani jobada masi women empowerment toba ade ani jobada government ki leriba akoi wajanung jada di nupi phanam jaw doctor ki ratio da engineer ki ratio da adagi ani jobada elected representative ratio da ko legal profession da yes nupi phanam na chongthre adu oiduna chu nupi si da ngasi chap chaba nupi gi akoi hak se masi right se masi phangmungam dri si chumme ba mantri ne hari cham cham na ma khoi gi samaj ma da nupi nupa se khut yet ka oi ga ni adu khut oi ga yet ka se amak tara di yaroi ani si tautai nupi da phajana import tautai nupi si na kyamu oi ge ba khoi society da si economy si nupi na se historical reason lebe ya se matama da lan toi tau ngai da nupi singji da depend to imung pop su nupi na sing ga ba nupi na chak thong nupi na kaithen ka ba pot phamba labuk ta su matama labuk ta lau khaw ba lau peng ba lau yei ba all these things he ma champok khoi bak da ne nupi na toram da se ada nupi singji adu yam na khoi economy da karigumba asena tho long dong to nupi na nupa de masing he le si social mayam gi chatnari mayam si nupi sing loin pomne adum ri weraga nupi da ngasi su se rape ke mathu mayam he pa adi nupi sing se da kana guma nupi haidok polai nupa ngakang phamaga nupi de noi chang nupi hon da ba khoi nupi adu guma lei mayam da mantri na nupi si su equal footing da pubam da ka wai chakhon da ji haita di khut yet ani machi pulap to bu yai adu mit na ma khakang pang mana di uba mit ani mak jengmina ga de min na khong ani mak tamina ga de adu concept da women empowerment ase yam da ka wai hai bane adu mantri rai ji kanga lei ta ba yani ga lei ta wa phama mane adu ga machi issue si hanna na final khoi raise to wam da ka wai adu bu huikshu nupi si nupa ga mananda gi miyeng da adu manarodra harasu atheng bara nupi butam ja kai rape to ba kari mayam ma injustice mayam nupi da to bi base masi sumde hai bani aduna mantri ofam se da kaknga to ofam ni asum ofam ni society da masi enlighten to ba awareness ma sa ni lo ngak to su ya de ada lo na de rape to ba thingi death sentence pe rape to thangami bra miyam na se ai ge so aduna ne khoi prime minister na pradhan mantri na beti parao beti bachao adu angang je porkanda ultrasound darga nupi ne de hatok pe thaba sigum mayam to buse adu nupi si samaj da khoi burden da moina macha nupa popodana es harau ba nupi pogana nupi poen to masi ade kana imung omda hanna nupi ga poe ada mane magi makubok mane pok ai masi khainaro ado to nupi tiu hai nupi du gi dos na te ada all samaj gi asul myam gi nupi dekta ekta engine ba sigi mentality wakhan sigi
mindset se kon ji hai bani I fully agree with the minister aduga chummi masi pharmatic chaba pham sam da women empowerment je masi gi issue je han adu women commission lai khoi manipur da ko men commission ni leiti women commission lai adu women commission chingba silent kan ni bo mo ta sera ganda akoi nupi da su election ni matam su panchayat ki election do ro su reservation da ka hali adu hujik lai bok thi hoi nupi elected person nupi oi bu sing je maming tagi elected person oi ro wakti magi nupa sing to adu men exactly mantri na ju ne exactly men dominated society ama ade nupa na khara dominate to ba mai ni pi nupa na adu to ase khoi loi khanga wa ne oro wa ne aduna this is the irony adu ne nupi sing jo khoi masidi chong thora ga thol pam sang he adu nupa kha da ai ge hak piu hai na hai bu ko lona na ai hak chini and mo ju accept to bam sang he ani mak sangi adu mantri hari se de yes moju kui na nupi sing sin nam than thama amni na moi matang phar change du adu manipur da di nupan to mungam da ba tige energy se farsi to ne hat kani an haire british na nupi myam sanga thine nupa du lo le du adagi nupi la le se nupa na hongam da nupi na hori na manipur gi nupi sing se thauna da pangan da sakti da will da what puna te what is lacking society ki recognition ko sang hai adu recognition do adu ne madu da moju moi gi circle do de gi lan thok pam sang hai mai rekha lei ma ching do madu di lan thok pam sang hai ai ma de nu pi hai man sing ma le ma se nu pi se hai ma se akoi koi na chum chana la ni na historical region me ko ji lan do nu pa sing ji lan yam to na thak ton tham ne to pa sing thang ten kari ma se gi thak tha nu pi na pura imung manungi lan chatna bagi kari gi thak ta nupa je thambane aduna singare nupi chak thongi nupi phi sore nupi labuk ta kume nupi kachen kare nupi pafam bame nupi jingchina khoi society ji hingal lakpane madugi mamangi aduna madugi tradition mayam thingdo tapna sum lakpado hui phok kokre madu kopum darka wa Pong lo shalak pasi damat musto shalai do koi wafam matang pong matang lo khosar do 21st century sida BJP sakana hingcha yai tamam sum nam pu sapung sasan chathar pasi lai bak TV ne na koi CPI gi koi Dr. Nar na phong do wafam mo su koi kotor phongi masimak koi CPI gi state secretary koi El Sotin Kumar police na phajal laga thamgi ba khochi ba adugi yaning da phong do pog lo na nampu hapo chathar he na koi Dr. Nar na phong do wafam ne ado hai ba naragi wafam siga hogi lengang na tori bu phupsi di kai mai yi Chumenda khoi doctor na rai se yam soft spoken adagi yam na mi bu mabuk na na wa haida ba adagi party ki ban thajaba ma ideology na work to jaba adu atopa chu ka haida adu yam baba manipur da adu na ni na mana MP lepaka da khoi gi first mak ta da second adagi second third ta last third ta situation da adu gumba mi ne ma gi personal popularity multi faceted ko khoi gi theater ade sumang lela machira ma jau jaba medical world peace ta nuclear gi against man to jaba mayam du gi kanu du ne aduna ma gi point se particularly yes dhamen aduna Chetan Kumar bu bhajan thamba je adu now it is a low quarter le sabni na what the low gi matugina kai to ngam ge sarkar de ade karum kan criticism se ai amagi wanate ba yam ne na father punna thamru so unavoidable waragadi daka wayabu wori bra ma bhajan detain to daka wori bra government must be listening must be reviewing aduga akhona criticism to matam yam personalize mong da ko policy method sai na to ragadi bhava adu nattaba yamna sai individual loina to ragadi aduguma adanga sidi machine narrative amane BJP sarkar se either in the Manipur or in national level da yamna intolerant hoiba yamna Hitler gi yamna Mussolini gi this narrative is built khoi semba poram ne narrative ti makhada Dr. Narana magi line to the higher masuram ya particular Manipur situation adu mana se da higher city aina khanmada Sotin Kumar Phabagi the highway other political leader ma huiksu Farooq Abdullah koi August sadi Farooq pani jum the house arrest of August September October November December thamanga so how many months ma phadori no khangde detention to ba khopa the peace ta khoi
tawraba aduna criticism gi mong si so ko kitang akhoi gi lebang macha tana tawraga de adi phaeng khale aduda anga mongo mo tawnar pani ai democracy ni ai gi ngang bi right lay har ga de okay akhoi chu law the provision lay tawnar ma suar be adabu now it is in the court they should fight in the court lower court adu high court chape high court adu supreme court it is all India party the CPI they should take the benefit of akhoi gi court ki mateng law tawbe aduna no you chalo in chalam da bse no we won't go fight tawne na adu let them fight it this is adu gi process mane na law ai yam hena tu da Dr. Nara gi haibagi Nara is a good man yam nuaji pawng masi hoi asin mai wang kai fokan da hoi Tom TV gi the morning talk raising the voice so ya bibi dam ta kai khumna jarbab ningwen na Punjab da bibi sarma bu amuka hana thagsa thongdong damen bu thagatse miyeng tabi bu sing ngasi gi redi Times of Manipur ki Tom TV ki adugumlaba morning talk raising the voice matang asida miyam dei kai rebi tanja do lobjage mipum khudi muna su pinabisi